Z Gregom sva v Unionski dvorani, plesna dvorana je bila to včasih, čeprav vem, in bova plesala, v bistvu izpolnjujeva obljubo izpred enega meseca nazaj. Ja. Jaz sem takrat že nekaj zaplesala, Grega še ni tako, da bo zdaj danes prvič. Ne bova seveda sama plesala, mislim, ne bova. Ne bova videla skupaj plesala, ker to bi bila polnija drugače. To bi bila čista polnija, ja. Mava pa pomoč, ne? Ja, in z nama sta kar profesionalna plesalca, ni drugega, Andraž in pa Rosana. Kar pridite bližje. Vidiš na plesni move. Ja, seveda, ja. Mi se bomo dosto naučili plesati, jaz upam, Rosana, samo kakaj material za... Ja, to prav material, smo že pred mesem malo potipali vaju, tako da nič manj danes bosta dobro plesala. Vprašanje zdaj kaj? Ja. Se preseneti. Ja, nič pa kar dajmo, kaj ni Tako. So many nights I'd sit by my window waiting for someone to sing me a song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you've come along. You light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. Finally a chance to say, hey, I love you. Never again to be all alone. You light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my life. Se kar naučila, ples, v bistvu je sploh naporen fitness, čistko nekako. Ja. Pa sem bila zadihana, ampak zdaj znava osnove nečega manjša, tako da bomo še plesala. Ampak to so samo osnove, Ja. To smo rekli, čista osnova, naslednjič pa nadaljujemo naprej, Sta pa sploh? Imamo sedaj še eno kandidatko, Niko, tako da bomo res kako je ona. Naslednjič pride Tudi zdravo. ona, ja. Zdaj pa ne pozabiti, v soboto 8. oktobra, Rosana, bo en veliki spektakel tukaj v tej dvorani, ne? To je, bi rekla, otvoritveni ples letošnje plesne sezone, tukaj v Veliki Unionski dvorani. Pričnemo ob 20. uri, kot je naš običaj, najprej seveda za plesnimi nastopi, nadaljujemo z plesi, zaplesali bomo seveda tudi četvorko in pa skupinske plese. In tradicionalno v 24. uri še žrebanje prijetnih nagrad. Pa angliški valček sem plesal. Angliški valček bo, ampak tukaj bi potrajen jaz, Andraž, še povabila, ne? Ja. Andraž, ti boš učil, ali kako? Ponovadi kaj v plešem, če nastop naredimo, kdaj se zgodi tudi kakšna animacija vmes prijetna za pare, za plesalke, za plesalce, tako da... Morate priti 8. oktober Unionska dvorana, pridite. Obvezno vabljeni vsi.